के गर्नु थाहा छ? बोल्दिनु चौतिलिनु परमात्मा बोल्दिनु चौतिलिनु परमात्मा सुनु पानी भागोडमा सुनु कर्मबाटमा छरिदिनु कर्मबाटमा पानी भएको था अब त्यहाँको जल शिरमा छर्किनु उसो ढुकाले अब आफ्नो शिरमा पनि छर्किनु अब भित्रवा सर्वावस्थामा गराइदिनु अब भित्रवा सर्वावस्थामा विवाह गाईमा जल पुष्पका तिनवटा अब त्यसलाई पूजा गरिसु गाई सम्झेर है त सम्मान अक्षता ढोकिन चढाएर गाईलाई बुझाइसु नमो गोप्यस्ते नमो ब्रह्मस्दाय सर्वविद्याय नमो नमः नवे नमः गो ब्राह्मणं च सम्पूज्य गोविंदाय नमो नमः ओम ब्रह्मणे नमः गाईको जल गाईमा तीनचोटि शिरमा तीनचोटि छर्किने गाईमा चोक्दै मनो मेत्र भए त भाषा मेत्र भए त राणा मेत्र भए त महान मेत्र भए त प्रधान मेत्र भए त वस्तु मेत्र भए त गणान मेत्र भए त गणान चौरा तिल पुष्प जल मेरो गाईलाई सुनि सबजना विष्णु विष्णु भन्नु ओम विष्णु विष्णु नारायणी दक्षिणायने सौरा चांदाचा सौरेणा चांदेण कार्तिके मासे कार्तिके शुक्ले पक्षे शुक्ल शुक्ले कृष्ण पक्षे कृष्ण उत्पदेक एकादशी महामुद्यो अन्यसु शेषु केशु विशेष सायं गोत्रः स्थाने हेमनिका गोत्रः अन्यसु शेषु विशेष सायं शुभमण्डलस्य गोत्रः अहम मम आफ्नो नाम सम्झेर विपुल धनधान्यादि औषध प्राप्ति कामनार्थं मध्ये विशेषतः उत्पत्तिका एकादशीपर्यन्तं दीपदान प्रवृत्तिय वत्सगोत्र ब्राह्मण तुभ्यं सम्प्रदते तैमाथि राधिनु उसले राजोर्नु गाईलाई गाईलाई चढाइदिनु अब त्यो भएको पैसालाई 5 छोरा बुझाइदियो स्वर्णधर्म स्वाहा स्वर्णाङ्क स्वाहा स्वर्णबुद्धि स्वाहा स्वर्ण शुक्र स्वाहा तुषादिकमा दूसरो दलले हातमा उचाल्नु भएको पैसालाई 5 छोरालाई हरिओम आफ्नो गोत्र नामसँग गाईसित गोदान सिद्धान्त प्रतिष्ठा पूर्वोक्त श्रीरामराय तुभ्यं सम्प्रदते गाईमाथि राख्नु सर्वे गुण
अभिषेक गरिदिन्छु म दिँदैन साइडमा राख्दिनँ के थरी हो दियो बाल्नु छोराले दियो पनि चल्दैन दियो बाल्ने पूर्व फर्कनु त्यो दक्षिण भयो आफू पनि यसो पूर्व फर्केर बाल्नु दियोलाई साक्षरे दीपनारायणाय नमः दियोलाशिव नमस्ते भव वेद भंग आश्रव भव बादरवना पितृभव शोकदस्तमग्रेहे पुरी खवाहणः अब दियोलाई पुजारिसो चन्दन अक्षता दौतील छोडाएर दियोलाई पुजारिसो ओम नमो सनन्दाय शास्त्रे सहस्रपाद सुन्दरावे सहस्रनामे पुरुषा शास्त्रे सहस्रकोटि युगधारिणी भगवान ब्रह्म साक्षरे दीपनारायणाय नमः फुलेर आदर्श दियोलाई ओम नमः कमलनाभाय नमस्ते वरसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमस्ते वासना वासुदेवस्य वासनमुख्यं सर्वभूतविनाशोऽसि वासुदेव नमस्ते शुभं भवतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदं सर्वपापविनाशाय दीपज्योति नमस्ते कर्मसाक्षिणे दीपनारायणाय नमः दिवरात्रयस्यो मम कलशपूर्णं ओम कलशाय नमः कलश पुजारिस्यो फुलेर आदर्श्यो ओम कलशाय नमः कलश पुजारिस्यो फुलेर गणपति महाराज फुलेर आदर्श्यो गणेश महाराजलाई ओम महागणानान्त्वा गणपति गवामि प्रियाणान्त्वा प्रियपति गवामि नीनान्त्वा नीतिपति गवामि वसु मम आहमदा निगर्वदम तमदासि गर्वदम गं गणपतये नमः कलशमा कलशो गणेशना सम्मिर गं गणपतये नमो नमः अब चन्दन अक्षर दौति तदार पुजार्स्यो यदार नमो गणानि सेविदं नमामि विघ्नेश्वरपादपद्मजं गं गणपतये नमः गणेशना कलशो पुष्पानी लेना देवला सुनी पुष्पानी लेना देवला सुनी आउने के जान तुम्हारो आउने के जानी हरिओम तत्सत समयाले विष्णु विष्णु मानो हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु 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 पूर्व संकल्प गोत्र अब आपण गोत्र नाम संगिला अहम मम सर्ववर्ष शांति कामनार्थम मनोकामना परिपूर्णार्थम सुख शांति प्राप्ति कामनार्थम अद्य उत्पत्तिका एकादशी दिन पर्यन्तम उडानेरकन्द भगवान दीपदानम अहम करिसे तेजो फुलेर हाजुर्नी भगवान सम्झी नारायणलाई एकादशी महाराजलाई ओम शान्ताकारं कृष्णं नाम श्रेषम स्वाधारं लक्ष्मीकान्तं कमलेयं विद्यारम्यं वन्दे विष्णुभगवैरहं सर्वलोकैकनाथं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः पढाइसो अब पुनः गर्ने भोलि गर्ने ल ओम अच्युताय नमः ओम अच्युताय नमः ओम अच्युताय नमः हेमा ढोल
भोलि आउँछु ल भोलि एकजना बाबुलाई ल्याइदिनु ल फुल चढाइदिनु फुल डालेर भोलिको छुट्टै अर्को अहिले सुनले गर्दै